Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين سيد الحر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة العلماء القرماء الأجلاء ونخص بالذكر سيد الوالد كي حجي زين الدين بكري متعنا الله بطول حياته وأكثر الله من أمثاله المكرم والمحترم سيد الأخ Kiai Mahbubur Rahman Khairuddin Al-Mukarram wal-Mukhtaram Sayyidil Akh Lara Muhammad Munjid Alladhi sami'nahuma wa ata'nahuma Seabtina khormati sarang ta'zimi cukan Ajunan Semulja Kiai Muhammad Ali Sarangan Ajunan Semulja Kiai Haji Dahlan Sarangan Ajunan Semulja Kiai Muhammad Tamsih Cukenan tak lupa Semulja, ajunan Semulja Kiai Muhammad Siri Sarangan setaja para kiai, para tokoh masyarakat Kong langkong Bapak Kepala Tisah Tisah apa kan? Kobana Tengah Bapak Jumari Badeng Seabtina sangat hormati serta ta'zimi Ajunan Sahibul Hajah, Sahibul Farah was Surur Bapak Surati Sarangan Ibu Rokimah Cukanan Pak Sumli Sarang Bu Sumli Sesamangken Makompol kaula sarang ajunan Mapolong kaula sarang ajunan di tempat Kak Dinto di dalam rangka araya aki kepungaan atas paparing dari Allah Subhanahu wa taala anak seasma Ahmad Badruddin. Muka-muka anak Kak Dinto itu yakin anak sesoleh, anak sebarokah, anak senyelap pedak kadang seponah mapunga dak kuruna itunya kantos ke akhirat amin Allahumma. Setaja para tokoh masyarakat seberitas pangkung, setaja para ustad, setaja para undangan, para tatangka, para lebalah sehadir imal mensamangkan semulja aki sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah imal mensamangkan kaula sareng ajunan bisa long-polong bisa aki pangki dalam keadaan sehat wal afiah Kak Dintom minangka maunah petolong dari Allah Subhanahu wa taala manabi insyaqara insyaallah rezeki kaula sareng ajunan odi kaula sareng ajunan bekal pakempang sareng Allah amin Allahumma. Salawat sareng salam ngereng aturake dak ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak dimah kalaban lahir beliau katunya kaula sareng ajunan bisa rasaaki Eka dimah saya fender ban eka dimah saya tak fender yang kikak dinto kalaban badana agama Islam ki puruh abtina mirengaki kaula sareng ajunan ampun mirengaki sambutan dari ketua panitia acara Kak Dinto yang kikak dinto caan Kak Dinto bada IPL Ikatan Pemuda Lentian bada apa alumni apa ki puruh Asyafi'iyan apa nyaman Homastas Imasta boleh apa boleh amunisi iya jialah sesatu je Kak Dinto pengapora sebelumnya satu je Kak Dinto tak pernah beda zaman Kanjeng Gusti Nabi Muhammad wala fi salafis salih bencukan zaman salafus salih zaman Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hanbali sobung Ikatan Pemuda Mekah enggak ada Ikatan Pemuda Madinah sobung berarti tidak ada mah caan reng kasah
sakapina perkara sesobung iza Kanjeng Nabi fahuwa bid'ah. Hadis nih kayaknya ca'an wa kullu bid'atin dolalah. Sakapina bid'ah sesat, berarti pel tak bisa makan, tak bisa ngucak yang gini bentar. Terus lagi nih tak ngusok. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ketika ento kegiatan ento hatta majlis sebode samangken kaisa majlis Riyadul Jannah, majlis Rasulullah, majlis panapa itu sidina Nabi kak itu sobung mak tak pernah beda kak itu. Tapi ki buru ternyata abdi namangki setong keterangan sekento ma min khairin ya'maluhu ahadun min ummati Muhammadin illa fihi aslun min Muhammad. Kak itu dahbuni Imam Syafi'i tak ada setong perkara, setong kelakuan, setong kebagusan sekalako sareng umat Nabi Muhammad kecuali aji asalnya memang dari Nabi Muhammad, memang asalnya dari Nabi Muhammad. Meskipun hadis sobung ketika itu meskipun dengan Quran secara panapa jelas sobung, majlis sobung cuma secara umum banyak di antara majlis ketika itu pangapa orang bahkan abdi ngokomi majlis ketika itu hukumah zaman samangken wajib. Badana majlis ketika itu akati majlis Rasulullah Riyadul Jannah, majlis sidina Nabi hukumah wajib. Kenapa? Karena beda kaidah sakento ma la yatimmul wajib illa bih fahuwa wajib. Sakapina perkara saya tak bisa sempurna kalaban perkara segala saya di perkara jadi memang tak ada zaman Kanjeng Nabi keng munte pabadah bahaya fahuwa wajib, maka hukum mabadah barang saya tak ada kita hukum wajib. Contohnya pangapora reng lentian muntai bedaki pengajian bilih sama tak selawat sampai ceng gaki buruk sampai ada buah kiki bertukang syair kaisa la yasma'una bi dzikri tahal mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarana. Tak ngiding kaulah sareng ajuran atina orang-orang secintakan Nabi Muhammad asman Nabi Muhammad kecuali kaulah sareng ajuran dan kerong ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muntai bentuk majlis ke ada bilih sama tak selawat teh maka hukumah majlis ketika itu hukumah padahal zaman Kanjeng Nabi sobung ada gara paling majlis Kanjeng Nabi kata nang Mekah nang masjid kireng-kian Rasulullah kadang nang mimbar Rasulullah ada saloning kuning gara yang gini bundan maka pangapora tadi makna kullu bid'atin dhalalah kak disabani makna sakapina bid'ah. Mangkana ada buna Imam Syafi'i kata abagi bid'ah kata kismain tadi dua bagian setong bid'ah memang dolalah setong bid'ah hasanah nyaman mun gak ada teh. Mangkana pangapora sambian bila santre cek kepangkempang ngucak haram karena mun sekali ngucak haram berarti sing ngalakoni rotusa. Contoh yang ki keng ika belaga pita makanya kita apa ki Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh saya kepul bim yang benar karo rokok beda rokok ya kupus jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Rokok kaisa ikhtilaf para ulama beda saat buaki haram timun beda yang lentian saya ngucap haram saya ngalakon rokok berarti haram saat jual rokok haram apa boleh iya saya masak lo haram saat anak nang dapur haram loh gudeng haram pangapora dina bari tu kucual rokok haram are mun kempang ngaramaki perkara
mangan cak panggampang ramah kecuali jelas ampun nasah subuh ikhtilaf ulama mangkana dabun apa napa kaidah la yungkarul mukhtalaf fi mun bedah perkara si ulama ki ikhtilaf pendapat ta'arif coba desada waki haram berdesada waki punten maka ampun jak ketukar do iya dadi pangapora iki biasa mulai dimin kiai tak pada biasa ulama tak pada biasa bahkan kita salah setong doa anak kanjeng Nabi saya terima bi Allah doa ada macam doa kanjeng Nabi kita doa telok dua itu dia masih tong tak terima kenapa di antaranya ya Allah cok tetiaki perpecahan di antara umat abdina pun tak bisa pakun pecah gila punten pecah gara-gara politik pecah gara-gara hukum pecah gara-gara fikih banyak ampun tapi ikhtilaful ummah rahmah perbedaan antara umat punten benih itu tawakar teh seharusnya bidana umat kita teti rahmah bah mumpah pada kapi tak lebur mah celeng kapi misalnya kiki sepuluh kiki nak kuning kapi Allahumma sholli ala Muhammad mangkana orang kita berdesateki berdesepandang ikhtilaful ummah rahmah perbedaan antara umat kita rahmah punten jatuh kita tokar Allahumma sholli ala Muhammad pakai aja kompak Allahumma sholli ala Muhammad pon abeli ke rokok gula bahas rokok dina poran rokok cik santak nak pengaporan ini gula mun abad labar kan jauh oleh rokok kan dua teh ah iya Allahumma sholli ala Muhammad teti hukum merokok kan tau berdasar buaki haram berdasar buaki makruh keng saya ngak cak ngucak sama apa nyaman rokok hukum sunnah cak macam ada ulama sadar buaki kita berdasar tong Pengkalan Asmana Ki Abdullah Sakhal beliau pernah ada bumun kesengkok rokok deh hukum wajib kok nah bisa torok deh biar ngelantian deh mun kesengkok hukum rokok wajib karena engkau menerokok deh tangi kok engkau menerokok deh ting mutlak khusyuk mangkan kadang orang yang kata pangapora beda ustad deh kadang mun tak rokok murok ngantok deh mangan jadi kiri ustad murok ngantok rokok deh nama tiba ngededung deh ada mau kita keluar tak temu Allahumma sholli ala Muhammad pakai aja kompak Allahumma sholli ala Muhammad pon ya kebelah kepir ya sisi positif sisi negatif kebelah kepir itu ini malah kayak pikir-pikir tibi malah tidak mulai Allahumma sholli ala Muhammad lah tapi hukum merokok kak rinto cak ngokomnya haram sampean mun ngokomnya haram sampean keluarga sampean tantri sampean bahkan pangapor Roma sampean saya kebayi karo dari bareng haram cuman saya kayak ento dimin waktu iblis kayak ento itu kan sareng Allah subhanahu wa ta'ala dalam madhabun Allah qala fakhruj minha fa innaka rajim iblis ukhruj minha keluar ban di surga fa innaka rajim karena ban tak ngarep rahmat Allah ngarep tang rahmat dicewaki banding rahmat Allah subhanahu wa ta'ala waktu iblis itu kan bi Allah iblis ni kekemian deh kemian le kemina iblis ka isa epon keker katunya ting keker katunya pas tombu pekok nah cek ada lah kebelah kan enggak kok kebelah ada deh Allahumma sholli ala Muhammad pakai aja kompak Allahumma sholli ala Muhammad teti sapora pekok ka isa kemina iblis mareng kebelah negatif kada deh ting sok ngosok maren kebelah positif bagus Allahumma sholli ala Muhammad terus ini le pangapora kok tak nyaman bahas rokok anak iya nala taruh kebelah tikal sanika pokoknya sanika deki inti nambudin sanika kan rokok nika pakun make gula caca ada mah pakun hukum rokok nika beda dua tapi tikal man ngalak semakro tak apa pun karena gula tak rokok tapi ada dukung tak rokok kok Allahumma sholli ala Muhammad bahkan oning bebi sana babi kak dinto hewan sepaling jorok
hewan sepaling napaki tak umes sampai pangapora bahkan bebikin tuh dari saking joroknya ngakan kotor na tibi bebikin tuh ngakan tai na tibi sakap pina parkare kakan bi bebikin tuh bahkan pangapora mbun bebi kapolong bi bebi ijima mun pangapora embi tak bengal kembu sampai tak bengal kembu bebi bengal bebikin tuh setong setak bengal mak ngakan bekok mungkin tadi bebi nikah sodori bekok pri bekok tak ngakan bebi nikah berarti ring lentian lebih hebat ben bebi teh Allahumma sholli ala Muhammad kajau gampang Allahumma sholli ala Muhammad kallu ada kan gula lang ngucap ka bala ka fikir Allahumma sholli ala Muhammad pon lah cek lancang bahasa dia mak intinya agak kenik ka pon Allahumma sholli ala Muhammad pakaj pakompa Allahumma sholli ala Muhammad deki mun kaula sareng ajunan tak kempang ahram maki tak kempang abid aki deki kaula sareng ajun bahkan pangapora abtin dimin kini mak bi kakak par abtina ka di semon ala ko parkara cuba aro teh ko cak tus sama ko cak cek kelako genika cuba hamba genika teh makin tak ada sistem gak dia urusan haram boleh ada nak haram deh nak ada urusan haram ke atas anak kebala kada coba ada cong saya kena saya tertanam dengan anak tak keras teh oh coba ting raja anak mulai faham tibi pak oh lamba apa ngajak coba ternyata iya hukum masih asli iya hukum masih ungkuan seneng kita pria ungkuan dan pak lamba coba ungkuan dan mbak coba oh ada iya hukum mah Allahumma sholli ala Muhammad pakati pakompa Allahumma sholli ala Muhammad maka pengajian ketika dinto kompolan ketika dinto IPL cebun segala panapaan cebun segala kesa cek saya nak di sana terus aki gak bisa bahkan pangapora compo abtina kita tangke beda lebih unik teh lebih unik ben IPL gitu beda koloman salon teh nak beda kia koloman salon baru deh tak ada di dua tak ada di bos molo tak ada lagi itu koloman salon apa pangapora mau lambat salon kita norok koloman ada dangdut terus ting norok koloman mak saya tak saya Tabun ulama kullu ma yata'allaqu bil ilmi syarif sakapina perkara sa hubungan kalaban perkara si mulja ida mulja bi Allah salon mun norok pereng mulja norok mulja bodo kalau man salon gitu dara mah seandi salon ti tuan rumah kontenan tuti mulai asar dur jeduran sampai kula 10 malam saya itempeng anu teh nango iko kolomba ketika ento gelo manturan terus amin Allahumma sobong kata zaman kanjeng Nabi wala fi zaman mbak-mbak itu sobong kata semakin beda kak dinto terdesah ulama-ulama matura ka ente deh pangapora mak mun pas seandainya wali songo kaisa sesambian laku pentawan intar ke Surabaya intar ke Malang intar ke Deman wali songo pasiraan kaisa surun ampel sunan kalijaga muncak saking kak disa ngangkui hukum haram halal deh tetang ke Indonesia deh nyujuk kaisa dalam macara nak sesuai yakiban pengateron masyarakat geni sekoni terus geni sekoni sampai orang kita sadar mangkan ada bun Allah waktu ada bukan Nabi Musa waktu Nabi Musa kita ngadep Fir'aun kita sombong laknat takabur luar biasa jahat tapi waktu Allah makondakan Nabi Musa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha Musa ban mun katamun ban Fir'aun ngucaban kalaban ucak si alos cek ras keras cek gas tegas apa la'allahu yatadakkaru aw yakhsha pola kalaban ban bahasana alos lembu Fir'aun tuli ambu tuli alos atena tuli dem atena saing kena iman ke ban Musa meskipun Allah la oning Fir'aun tak kira iman napa boleh kerokun kereng lentian mak ngadep orang ampun kalau
kalaban lesan si fokus, kalaban bahasa si fokus, kadin to selebih abe, lebih masuk ke atina orang-orang lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai aja kompak Allahumma sholli ala Muhammad. Juga di malam semakin kadin to tuan rumah ngajak ke kaula sareng ajunan kangkui adu aki anak kadin to Ahmad Badruddin ini. Alhamdulillah pasirapan Suladi. Iya, Suradi. Gula tanya ke sampean. Malam mangken nih. Sepunga serah. Suradi, boleh? Patangke, boleh? Masyarakat, boleh? Iya, matoah, boleh? Dan sepona, boleh? Salah kapi. Budak pore kok. Budak pura ameng mak. Allahumma sholli ala Muhammad. Samangkin kayak itu acara samangkin kayak itu mak. Saya paling punga beni Suradi, beni embun, beni embana, beni matuana, beni kalau diserang ajunan hatta beni kiai. Sepunga pertama Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepaling pertama, sepaling bunga Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Apa hadis kan mak. Darah macam Kanjeng Nabi. Fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah wa fi riwayah fa inni mubahin bikumul anbiya yaumal qiyamah. Jabun Kanjeng Nabi tazawwajul wadud al walud ngabi neban kapi orang bini secinta kebaan al walud se merti. Dak merti deh. Banyak anak. Iya, 12 tayarwa. Iya, gula beri malam di bekalan dapat kesampang ngubangi roce, bek lempok. Umur telok lemak bu, umur embu itu telok lemak. Periksa nih gula, senapa putaran sambian bu sanga. Ki umur telok lemak lah sanga bu. Tanya aki di gula, mak bisa tak kabi gula. Oh iya deh. Tapi keluar telok bulan ngandung boleh. Kalau bulan ngandung non stop saya rete kadin to saya paling bangga dalam macam Kanjeng Nabi fa inni mubahin karena engkau kulaku dengan hari kiamat cungga banggaan cungnya banyakan umat tah tempeng Nabi selain tuti Nabi Muhammad kayak itu mak kulaku ben Nabi Musa ben Nabi Isa ben Nabi Adam kulaku cungnya banyakan umat ta cungnya banyakan pengikut ta cungnya banyakan pecintana ngucak kulaku ada bukan Nabi Musa berempat umat sambian Isa berempat umat sambian Adam senapa umat sambian wa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ben Kanjeng Nabi kayak itu saya paling banyak umat aku laku nang hari kiamat amin Allahumma muka-muka kau lesarang ajunan termasuk umat Nabi Muhammad. Karena mula masuk ke umat Nabi Muhammad kenta mak sobung lain jaminan nah suar sobung lain mangkana pakon nyare al walud pakon nyare se merti mantan oleh semerti kapi abtina pernah mangki dak remah cara nah muntronyong martinjen kebala terus lagi nih dak remah cara namun teronyong marti injak reng bini ria dak remah congok ternyata napaan congok ternyata nembun mu nembun ternyata 12 tante kan ya apalagi sekami deh bulan di level neng ibu ni anak ternyata nak 6 lekor teh saya lebih dibanding mah bandeng 2 keluar 6 lekor teh hasil berarti Pak lekor dak remah laku banggana Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma iya pak lah misalnya paring setongnya tak rapat cek ke entar apa paring dari Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pakai aja kompak alhamdulillah maka ngereng kau lesarang ajunan malam samangken ka adinto niat aki tingkat aki ketakuan kau lesarang ajunan kecintaan dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi acarita mak tentang Kanjeng Gusti Nabi Muhammad kayak itu sobung tobuk kata Nabi acarita tentang keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sobung tobuk ke bahkan
banyak para ulama gitu mak ngarang kitab tentang cerita Nabi Muhammad tak remare zaman samangkin dimin mulai ki zaman sahabat sampai akhir zaman cerita nak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad terus ditulis terus berdapat tak lemar itu apa dari saking sempurna nak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad selama kau sareng ajunan ngereng jalan Kanjeng Nabi Muhammad cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad insyaallah udi kau sareng ajunan ipa tenang sareng Gusti Allah amin Allahumma pakai aja kompak amin Allahumma sampai dimin waktu Nabi Muhammad kak dinto etoroni wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala ikuah napa ikuah Hira ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ayat 5 ayat turun pertama ada Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun kenta mak malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya sika imma malaikat Jibril kenta mak ngakungi sebuh lembeng tadi malaikat Jibril kenta mak ngakungi sebuh lembeng mun iki pusaki kayak semak totop langi ban bumi mak mangkan nampaki wujud asli dimin malaikat Jibril ke Nabi Muhammad daram Nabi Muhammad tak kerjat tinglah nampaki wujud aslina daram macam malaikat Jibril Iqra ya Muhammad maca asan ban Muhammad sambil ngetek Kanjeng Gusti Nabi Muhammad ada bu ma'ana biqari gula tauning maca karena Nabi Muhammad keto nabiyun ummi Nabi Muhammad keto nabi setauning maca tauning nolas sebelumnya terus ibalai sareng Nabi malaikat Jibril sampai auning sampai bisa maca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pon ngeter luar biasa tekerjat luar biasa kubar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katelem depak katelem ngetek bayangkan mak perjalanan samangken kita ampun saya mak dari ke Gua Hira kita ampun saya ampun berdek ondek dimin sepung dek ondek teh betul-betul lanre gunung sebelah lain ban gunung lentian mun gunung lentian tanah mun ning Mekah ke tot batu saja mulai dibun baba sampai ke atas batu saja samangken perjalanan lampun beda panapana tanggana dek on dek kaisa perjalanan 2 jam ongkana lain turun dak remah lambak kento Nabi Muhammad sebelum turun ayat kento Nabi Muhammad sering kilengkian nang Gua Hira kento kadang mun abi tak kubar Siti Khadijah ngirim lambok tadi kebiasaan sampean apa selaki alako ekerem bi sebini kaisak panapa nyaman lalampana Siti Khadijah timun selaki alako napa nyaman landu aprese pebeng hi sabe arao ekerem bi sebini Khadijah wah Khadijah bayangkan Kanjeng Nabi Muhammad lamba atahannus ata'abbud nang Gua Hira jauh dari Mekah dari perjalanan dari Mekah ke Gua Hira jauh dari atas 2 jam menabi samangken menabi timin luar biasa jan abid ongko ekerem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampun i waktu malam kento kubar Rasulullah dapat katelem mondok labang masuk Rasulullah ngetek Rasulullah adabu Rasulullah zammiluni ya Khadijah bersada baki dathiruni ya Khadijah sapok sengkok engkok jelep Siti Khadijah cerdas cerdas tak kaburu ngungkap aki sesuatu memutuskan sesuatu Siti Khadijah cerdas arapah tang lakir ya mak romoro tada apa mulai dari gua celep ngitek ngeter beda apa ampun akhirnya matur ke Rasulullah ma balu ya Rasulullah apa napa sambian ya Rasul mak ngitek mak ngeter engkau kipuru idal tangi makhluk wajah sengak setan sengak iblis sengak jin ya takok Rasulullah nikah cerdas Siti Khadijah mak mangkana teh patetih bini na Kanjeng Nabi munta cerdas pada teh patetih bini na kiai munta makelah bekremi biasa teh
Ya, sallallahu alaihi ala Muhammad. Ampun. Cerdas Siti Khadijah kata mak, ndak remah. Ya terangake dalam setong keterangan. Fa amatat anhal khimaru litadri ahwal wahyu am huwal igma'u. Waktu pusing Siti Khadijah, posang, dak remah cara nantoaki area iblis apa-apa. Dak remah itu lemah Rasulullah, karena Rasulullah kata dapat kata lem kadang ada musa kento Khadijah uwa mahluka kalau Rasulullah kan Siti Khadijah tak padang Rasulullah bakal ada uwa mahluka Siti Khadijah tertawa siapa orang ngerwa siapa makhluk dia jin apa iblis fa amatat anhal khimar dak remah kodungah Rasulullah Siti Khadijah buka deh tinggi buka kodungan Siti Khadijah panapa pun Rasulullah hilang Khadijah hilang makhlukah tetap boleh serang Siti Khadijah datang boleh Khadijah buka boleh sampai telur kali ahwal wahyu am huwal igma'u fakhtafa inda kashfihal wahyu jibrilu dak ramah ada guna isi air kain to ketika buka hilang makhluk itu ketika itu top datang makhluk itu kenapa tebun Siti Khadijah absyir ya Muhammad fa innahu malaikah papunga sandan Muhammad karena makhluk kaisa benih jin benih iblis kaisa malaikat napa bukten tebun Rasulullah napa bukten malaikat waktu gula buka aurat hilang makhluk karo waktu gula nutup aurat datang makhluk tak mungkin bentak rida malaikat masuk dak kroma seidalem muka aurat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana bu make aroma akalampi. Yan. Apa malae pernai malae kat. Cok kadang benih korokun iroman amur cemur ro teh. Iya. Siapa ngucap? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada make kataniin na elang malaikat teh. Apa? Ijalo kay buka tak kasokan malaikat. Kaento bukti mak cerdas sa Siti Khadijah waktu kaento. Alhamdulillah. Pangki akhir salah panapa ragu Rasulullah mak ben masa bener malaikat masa ongko malaikat Jibril ongkuan dibuktiaki sareng Siti Khadijah caritaaki sareng Siti Khadijah terangaki sareng Siti Khadijah salah ngeter oleh penter Rasulullah sampai oleh saya alhamdulillah pakai aja kompak alhamdulillah bahkan panawalnya sampai malaikat Siti Aisyah nikah raji nomor 2 Rasulullah raji berdua raji sekian kalinya Siti Aisyah rembini sepaling mudah satu-satunya istrinya Rasulullah yang masih perawan yang gini punten pon waktu abana set Nabi Muhammad kento para nabi kento mun set biasan eko puraki tempat setena eko puraki tempat setena tidak ada mah Rasulullah kento set nang idalem Siti Aisyah eko puraki nang idalem Siti Aisyah tak abid dari kento abana Abu Bakar sete eko puraki ben Rasulullah waktu 2 orang kento sete Rasulullah ben Abu Bakar biasa Siti Khadijah kento tak arah sopan muka aurat itu lemah karena apa dahuna Ariyah laki tetapi makin kok muka aurat tak apa tapi tak abid dari kento Sayyidina Umar sete cukan mak ben waktu Sayyidina Umar papolong sareng Rasulullah ben Abu Bakar kan kak dintoh papolong telok kento orang Abu Bakar Rasulullah ben Sayyidina Umar kan kak dintoh Siti Aisyah tak mukaan pole aurat tadi tak mukaan pole kodunga tak buka pole apa karena dalam kento beda orang sebeni mahram pasirah Sayyidina Umar Arya orang mati lama kita kok Siti Aisyah cok mun Siti maki lebot pinggir jalan roh ibar ambu lentian injak kok kentak mun lebot lentan tentang ketemu ring lauk teh buruk lauk diser iya to kok yang mbak kemarin Allahumma sholli ala Muhammad
Maka aja kompak Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lagi sakone aki. Karena sakento mak. Hah? Lamun aki iki sakento. Rasulullah itu pernah debu sakento. Ulama pernah debu sakento. Asy'ur baq hatta ba'da dafan. Perasaan kita mak. Manusia sakentan di perasaan ana wonten. Muni sakeh tremen napanten. Muni alam bunga napanten. Kayak seperasaan nyaman mak. Dak mah perasaan manusia sakento bak langgeng hatta ba'da dafn makil ampun mate mayit kayak sepakunan di perasaan. Mangan demen ulama sampean mun entar ke kuburan aziarah ke kuburan cek neng olona apa mak le mayit tak usah ngal dengalan sapre kana engkim apa li'annahu khusyu'ur karena mayit kayak itu andi perasaan deh. Mangkana kau lisang ajun mun lebat ke kuburan ngolok salam sampean saos mak jalan pengkiri jalan beda orang lebat tan itu akhirnya apa sampean mak tak ajak loncak ke Tegal wah beda ada itu akhir coba napentan mun beda orang lebat ngolok salam anak saparo kana mungkin apunten pada yang kubur teh empian tak lebar kerokun tak ngolok salam tak kok itu aki tak saya teh tuh tak temat tera orang naudzubillah thumma naudzubillah apa li'annal mayyit lahu syu'ur karena orang mati itu pakun andi perasaan muka-muka kau serang ajunan sedaja tetiakin orang yang fokus bi Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Anak saya selamat aki samangken ke entah muka-muka itu yakin anak saya soleh solehah bermuka-muka potona tuan rumah sampai ke potona sampai ke potona sampai saja muka-muka itu yakin anak saya senyelap aki ke benga sepona senyelap aki ke ring sepona ke kuruna dan bisa nerusaki perjuangan kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Mungkin Kak Dintoh sakoni pengsompeng dari abdina kurang lebih nah nyon pangapora hadanallahu wa iyyakum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.